ole Mizoram hi state pakhat kan ni tir veta beauty pageant history ron siam tu le Mizo mai chia te hi kan lo mil that na le pianal na mai ni lo hoi sen na kai lon run dai dar tu te jinga mi ti lo thei lo leitlang pui nu la ro nei puin zoram mi pui te placement min lak sak vengat na Miss Universe India kumsang ne somni pali chu tlang takin Jaipura Karkalta Sunday liamta September ni somni pani khan an thlang filta introduction round ne masaberin swimsuit round in azui ngala Indian nula mel tha pianal le mile khathiam rol te hi evening gown den moi takalo chwakin subtitle mai ba ka top 20 an puang ngala Miss India Mizoram organizers ten achaber tour an the chwa thiam na le Mizoram mi pui te chanlak na azara Mizoram ayo tour nula ro nei puipon Miss Popular subtitle la in Miss Universe India a top 20 la ya in langkaya Mizoram tan history arun siam tani kumin Miss Universe India kumsani somni palia judge te hi Miss Universe kumsani som panga lonito Urvasi Rautelate Filipino designer lar Rian Fernandez Miss Universe kumsani somni pani winning gown designer nge mele India National Director Nikhil Tenin Miss Universe India subtitle hi sompali anpechwaka chung subtitle shang latu te chu pakhatna chuan based in swimsuit Pranjal Priya panhina chuan based in evening gown Anubhi Vashis pathumna chuan Miss Beautiful Skin Rose Sindhu palina chuan based in ramp walk Pranjal Priya pangana chuan Beauty with a Purpose Mrunmaye Tare Parukna chuan Best Interview Rose Sindhu Pasarina chuan Best in Speech Sanvi Swal Paretna chuan Miss Fashion Icon Kanak Agni Hochi Pakwana chuan Best in National Costume Chari Verge Jury te choice ni in People Choice a hian Manipur nula Danube Kangjam hian alave boka somna chuan Miss Congeniality Shanvi Swal hian lalein som pakhatna a Miss Photogenic Kajal Chowdhury hian lain som panhina Miss Popular Ronei Pui hian alavelia som pathumna Miss Top Model Pranjal Priya som palina Miss Myglamp Ria Singha niin hengti subtitle dong tu te ania top 20 a hian Mizoram atangin Melissa Ronei Pui po in langkai ngalin midang tlingte chu Mun Maya Tare Sanjana Virj Chavi Virj Daisy Kwan Angel Brathal Anjana Bhavsar Anjum Malik Anubha Vashis Sanvi Sharma Tejaswani Srivastava Wachi Parik Chandamba Jayaram Ojasvi Sharma Praski Goyal Riha Singha Pranjal Priyale Ruva Shano Wisho Tanya Notice atangin mi pathum chau top 20 hian anin langkaya Miss Popular thanna Miss Mizoram Elpuiber Manipur te ro top 20 hian anlang phave talawani evening gown around anei nuin judge te chuan heng te top 10 atan an thlang chuak le a Mun Maye Tare in Beauty with a Purpose winawangin top 10 direct Susmita Roy Chavi Verj Riha Singha Pranjal Priya Daisy Kwan Ojasvi Sharma Ruvo Shano Wisole Archana Bhavsar te hian ni a Mizoram ero top 20 a hian topin top 10 a in langkai zowe talo maila firta edition placement kan mu thei hi aro puin alomom hlia history kan siam thei shim po hi kan dam chhunga kan sha jang to tur anireng to don ani hei aila lom jok chu KNI state lian le population a phei chuan an state mi pui zong bil khom mun somne chena mun khatlek po kan phak lo na state te khan vota khan min khan lo lutuk zia an murungat po kha alom to shima kani state ro te mishing cheng zong po 1 million tlingve or chau ni maila ahuna chuan kanin mangai zia le kan chan rual zia hi alan chian pha hlia ti hi chuan kan chenam state dang te pon chuti mai azwa mai chi kan ni lo zia an mo mai to don biklawa hei rungat po hi kan tan chuan achievement pakhat atling to sa shimani ronai point placement alak ve ngei theinan khan zoram mi puite
amakamakin kan changlom hlia nuk awul lek lek hialani kha chutiang bokin keini ai population na aliat ni atam census tharbra phai chuan noi somthum paruk zet mi pui omna state Manipur te phai chuan an thei pat topin placement lak tum khan an changul hlia group shanga an thedar chwai bok amai ro chu an channa sat paule an mani aina sa in Mizoram mi pui kan tanwal vezil siwangin vota min hne tangang lo khania Manipur lamin vota min hne lo hi an lan hlia achang le Mizoram lam chuan vote an leitin post na satak an siam baka Miss Universe India organizers te bula min lo hek thul Miss Universe India te po in chutiang engma vote bot lei awm lo thu chwa aron siam pha hialani kha top 20 pon ania Mizoram chuan kan miss the chwa mel thatna le pian thiam na baka theipat to pazoram mi pui kan chanwal tlat na zara liao Miss Universe India hian avoi khatnan top 20 ya kanin langkai via amero chu Manipur lam kha keni ai mi pui tam fe zok si vota keni min phasi lo kha top 20 ya anling zo ve tak silo wangin an thinjim sauzui ngal bor kan ti don nge an miss the chwa danube kangjamin best national costume by people choice an lakah a design to Manipur fashion designer lar Robert Nawarem chuan ain ui jong hal thu chwa aron siam zui ngal riap maya kan Manipur miss hian top 20 in hlan kai ve hi aphua tuna hian top 20 ya hlan kai ani ve lo wangin Manipur mi pui zong kan lom lova so wangin best national costume by people choice category kan don chang hian ke nuk dok ngale ti hian media aron ma chon ruk mai ni chumole athu chwa hian Indian News Agency shang alwa khatrang nga lia mitam tak chuan Miss Popular thanna top 20 kai thei ngal na khan mi pui vota an mani ai state te zok Mizoram lam an thangang silava chuwangin Miss Mizoram an erlutuk wanga an nge sak zui thawani ronai puyin Miss Universe India kailon azo chho vena hian America baka athum hak tur tele amuna ngei po ama zuk boy pui tu tur anum lo chuan avan boy thak om ve kanoti mai thaya adi khop mai helai hi ronai puin Miss Universe India mizo ta na history azok siam theina hian alang lo rama atir phata changin thei patto pa atana ding tlattu anoma hange to reng mai la Miss Beauty Pageant lian tham taka inlan vedua ma se nang ma mai chuan kongesha silo mai po nilovin poisa a ani embo amuna ngei po pui tu ma nei lo chuan engtin nge ni ang heti konga hian Mizoram mi pui te hi kan theu neu bik lo ziale achunga cheng te hian heti konga hian theina kan nga zia shain CG Entertainment chuan ahma sabaratan Mizoram ayo Miss Universe India in elna tel tour thanna an bua saya kan mizo nula fingle chuan tak te tan kong thar le platform chatak ron chop chwakin Mizoram la ngai lo pageant training masaber CG pageant training athlonin an bua saya heta hian mithiam tak thopuin beauty pageant jin kong zo tur ta na poimo tak public speaking manners and etiquette mental health awareness communication ramp walk class self glam makeup and stylish le adang tam taka zirtir na pe in bul anron chan chawa mizo pageant industry manga iwanga abul thuta changatan anron la tharngam hi an chwanam tak zetani CG Entertainment hian MUM chawnilo beauty pageant organization shang te po an thopui meka entertainment huang zawa mizo chalai theina nei thatak ten khovel huapa platform chazok akanin phaulan ve theinan le hoisan taka ke kan pen chwa ve theinana na sazokin man lame kani CG Entertainment hi silal ngai omale Grace Lal Chanda mitidin in founding member puimo pani creative director lanun moile top coordinator Amos MS Dongzwala ten oma CG hian Amos MS Dongzwala hi state director tan arwatel bokania advisor tak na yin chungzinga chuan David Lalrin chanale nunu rwal leng ten oma CG hian remwork trainer tan hian rawalon dau thopuin ani hian atira changa remwork class pein models tam tak alo train chauto bokania
July nili kumsang hisum ni pali khan Hotel Emerald Aizola audition nei nia Miss Universe India organizer sachangin Jachatan Amjad Khan Director Operations and Marketing Miss Universe India le Asmita Chakraborty Miss Tourism India terun kalin Mizoram achangin Pimeriam El Shangchal Entrepreneur Philanthropist le Educationist te Jachatan anchoni Miss Universe Mizoram Masaber Ronai Pui Thanfil ani no hian training hathak tak pal chho ngalin inbua seina ankal chho ngal chara CG hian amasa changin anlo biak fel sa to anpa sang tenen ma la chho ngal mopin Miss Ronai Pui pon hun ol nei lavin theipat to pachwa Mizo designer chatak tak ma lui par buanga changte tluang pui mar fairy outfit by Zoyo HM Mingmoi Kolente Anthopuya traditional round zana malui par kuchwak Miss Ronai Puin an hazet phei khachu Mizo mi puite mit atlain ain mezia Haih pin kansoini kha production partner hian Moonshine Studio production click out memories te thopuin tiny space ten moi takin thla anlak sakboka media partner Zonet le LPS 10 an telecast sakbokane hair and makeup partner Tabuya Fanai, Flokendi le Zami Chakchwak ten chain, skin partner, skin investment in Avun Uluk Takin, Aden Kol Sakrang Boka, Mingboilash Studio 10, Alan Moile Zwalan, Taipat Top, and Swasakbok, Stick Gym 10, Ataksa, Amoile Zwalan, Instructor Chatak Pain, Training, and Nepuitzarchara, Adait Control le, Maintain Turin, Dr. Lelram Lunin, Ain Kol Bokane. Communication class he regular takanayin. Communication partner tan OET training hub 10 nasatakinan puya andi hian MUI competition atel chung jongpon theipat top an chhapui ne Miss Ronai Pui hian heng ahun chep takara hian alo suang to chin ti puitlingin no pangchan haile chanpui ngai te tan athai ang chun pe in athai ang tokin alwang chhuak via heng refugee service champhaya te Solomons High School le Myanmar refugee te chanpui nan zirtirna te pe in hun aman pui bokani Miss Ronai Pui hi Miss Universe India atel chung jong khan amuna hian Miss Universe Mizoram organization achangin founder and chairman Silal ngai omali CG top coordinator and state director Amos MS Dongzwalaten Miss Ronai Pui hi atir phata changa top thlengin anmani puisa sengin anchoi om charchara Mizo nula te hi choikan kani ve theinana anin pek na hi thokin an chhan omrem khop mai Miss Ronai Puin Miss Universe India Mizoram tana history azuk siam na konga hian anni CG entertainment te hi theingil ani theito ngai don lo ani hi tichon Miss Universe India thana stage khan hanle le taila top 10 khan notice achangin mi pani Nagaland lam Ruva Shano Wishole Daisy Kwan Assam tin Langkayin top 10 havin thiam taka question and answer round an nei no in heng mi panga te hian jachau ne berin chung mi te chu Pranjal Priya Riha Singha Chavi Verge Ruva Shano Wishole Susmita Roy te anni top 10 how hian en chiang lokila fan favorite tam tak anom lain contestant number 34 Pranjal Priya hian preliminary evening gown performance achangin fans te mit lola chanin finale a po arun invor lea subtitle po pathum ngot ala tam ber ani nge ne top 5 question and answer round na po achang chaber po lani bok top 5 10 final look anai no in result chu arun chwak ta fourth runner up hian Nagaland nula Ruvo Shano Wisho ni in third runner up Susmita Roy West Bengal ni in second runner up Chavi Vrech ni in first runner up to Delhi nula Pranjal Priya ni in kumsang ni somni pali kan Miss Universe India kumsang ni somni pali chu Ahmedabad Gujarat nula Riya Singha ni in ani hian November tha Mexico Miss Universe thanatura India ai arun odon ne top 10 in Lanka zinga Moon Maya Tara Khan beauty purpose awinti mai lo chu fans stepon Moon Maya Tara hi anlo notice lava mase athok rim ti asiata tunla ya phaichwan
advocacy nei le ngai poimo lutzia atilanga Miss Universe lampo in kumni lai chu beauty with purpose ti chalo ma se chongkam dang devin Voice for Change Award anlo peziani Susmita Roy vethung hi Femina Miss India West Bengal lai lo ni tonia competition chantirin fans de base phachalo ma se finale a aron in redeem chiang le chavi verge hi pageant fans tamjok chuan kan she foranga Miss USA kumsani sompasari runner up khanin kumina changin NRI tel phalto ani wangin overseas candidate angin arun tela international fans po anga hleni tuna Miss Universe India Ria Singha vethung hi Miss Teen India lawni to ni in kumsom pakwa le ka upa ania competition chantir changin fans te lung adum zo lea ani po hi atir phata changa top 5 ngei be se ni in be se pialam winner arun ni hi alom puyum le potential winner ra ro po chance nei chaber pol ati thei hial ome top 10 in hlang kai ve Daisy Kwan po hi Assam nulani in Notice Diva kumsani somni pathum winner lawni to khania Miss Diva kumsani somni pathuma po khan telin best rampuak po alola to nge ni Ojas V Sharma ani po hi Miss Diva kumsani somni pakhata khan lotel to in fans po anga veli Ruva Shano Wisho Nagaland nula hi competition tirachagin fans te afa nelia Miss Multimedia Award phai se chu alak ngei arin performance zong chuan fans ta du tho sam chia ni thin lo ma se communication skills sa ero aza pui lo vivet khop maya be se ain top 10 a khan zona chang chaphian bok ani po hi Femina Miss India Nagaland launito ani Archana Babsar po hi pageant veteran thoni in Miss Diva alotel to boka experience nei de ungenge hi chu adan lo dang khop mai Anjum Malik ero hi chu athaviau thona chu top 10 atling ve thei kha surprise kan tiang chi khani ome dark horse po tila kan soi swalawang khangte kha top 10 hau tlang pui chanchen chonia top 10 in hlang kai zo lo zinga hian fan favorite an nuka lungoi lo na po antilang lian chung zinga chuan Femina Miss India kumsang ni sompa ko runner up Sanjana Vich te Tajeswani Sravastava tele Angel Bathal te hi anni notice achangin top 5 a Nagaland nula Ruva Shano Wisho hin langkain atira kan soitu angkhan top 5 hau hi beauty pageant lama sol nu neinga antam hlia telnon fau alo thadzia le an win ngal kherlo wanga demringot te hi alo diklo zia anti chiang hleni question answer round na changa thir reng point kan top 5 te hian an phu hle ti alanga winners big phai hi chuan a phu hlia hlia ti la kan soi swalawang zak theilo ni silova amit menga chang ringot po a konfi ti shat em chunga zona chan athiama anui mo hin mei che mel tha pianal rol zinga po apian hi anal falnal maya ama po hi fan favorite ni ma se a winner zinga mi chavi verchian ui a lo fal hlia mase kumin Miss Universe hi Latin hauramane tur ani wangin performance hian kongrau asu emema azeizia shetan chuan nopang hle ma se Ria Singha hian thlang swalem lo turangai ani ole Mizoram furniture siam chin jinga thingchang cha nget ve mai mai ngai lo siam chin tu ta ku chuak hi cha ka ti ema kalo ko mu lo kang cheu o an mani hian showroom nei lo ma se heng furniture chi sang hian ku chuak vek ni in aizole district sang furniture zuar thin te wholesale pe chong thin tu ania om zeta ka chuan belbom thuthleng le dokan le dang sang showroom vela sing thum man vel dei dian zur thin kha anni hi chuan cheng sing khat sang sari changa cheng sing ni vel chavin anno pe chong thin ni chu thingchang cha nget ve mai mai ngai lo an man china wang hian anjin omna te chumi tam takin shain tuna chuan Mizoram furniture wholesale pe chuak number pol anlo ni ta der mai dia hetiang khopa bel chian dole furniture dor sang te khar chona mun puina na chu midang ai chuan atlom don ti asha renga amane ro wholesale pek na mun pui ani miaw wangin zuar chong hau ret kan ti chiat sak thai wangin soilan sak ta kher lovila adu chuan phone number karon tarlana hian emo Instagram lama inova contact to mai donya o Mizoram chung na chu khoi district po an deliver vek thei bokani
an mani furniture hi ka sha chian cha ka ti ema wangin kalomel sha tir cheu ne cho furniture ma mo dan chuan an mani nge hi pan tla kan ni